O, gled ko se vratio u život, još se uvijek oporavljam od Australije, ali idem po prvi put u životu voditi pub quiz, tako da evo, neki outfit, ljudi će reći da nisam normalan jer van je 500 stupnjeva, a ja 3 majice i sako. Pa gdje ste radni narode? Evo i Andrej da se vrati na posao. Nisam se javljao već neko duže vrijeme jer ljudi moji ja sam bio odsječen. Ja sam bio toliko umoran s tog puta jer sam odmah se vratio na posao. Nisam vam snimao to koliko sam bio tužan. I ja nikak da se odmorim od odmora. Šta je ovo? Kako ovo nije humano? Ali dobro, ajde, došao sam na posao i nekako je odmah lakše bilo, jer sam po prvi put u životu vodio pub quiz. Bilo je jako zanimljivo, nisam se obrukao, fore koje sam kao bacao su dobro prošle, tako da evo, po tome mogu reći da je uspješno. Život jednog producenta nakon povratka sa puta još nije proradio. Ne znam što da vam kažem, nikako da se vratim u normalu. Nadam se da će biti uskoro. Di ste vi, kako ste? Kratko i jasno pitanje, tko je direktor svemira?